Da li ste se ikada zapitali koji su vaši Bogom dani talenti? Da li ih već koristite ili možda mislite da ih nemate? Biblija nam jasno pokazuje da Bog svakome od nas daje darove, ali nam isto tako daje i odgovornost da ih prepoznamo i koristimo. Danas ćemo govoriti o tome kako otkriti te talente i koristiti ih za Božju slavu i dobrobit drugih. Priča o talentima. Počet ćemo sa poznatom pričom iz Evanđelja po Mateju, 25. poglavlje, stihovi od 14 do 30. Priča govori o gospodaru koji je svojim slugama poverio različit broj talenata. Jednom je dao 5, drugom 2, a trećem 1 talenat. Prva dvojica su iskoristili svoje darove i umnožili ih, dok je treći zakopao svoj talenat plašeći se neuspeha. Kada se gospodar vratio, pohvalio je prvu dvojicu zbog njihove vernosti, dok je trećeg osudio zbog njegove lenjosti i straha. Šta ovo znači za nas? Ova priča pokazuje da su talenti koje dobijamo od Boga namenjeni da se koriste, a ne da se zanemaruju. Takođe, Bog svakome od nas daje darove prema našim sposobnostima. Ali kako da ih prepoznamo? Kako su biblijske ličnosti prepoznavale svoje talente? David je, na primer, bio pastir, ali je prepoznao svoj dar muzike i postao psalmista. Njegova hrabrost i vera omogućile su mu da se suoči sa Golijatom, a kasnije je postao kralj. Mojsije je, s druge strane, bio nesiguran u svoje sposobnosti, ali ga je Bog pozvao da vodi narod Izraela iz ropstva. Iako nije bio elokventan, Bog mu je dao snagu i podršku kroz Arona. Pavle je koristio svoj dar govora i pisanja da širi evanđelje po celom svetu. Njegovi spisi čine veliki deo Novog Zaveta. Šta ova 3 primera imaju zajedničko? Svi su prepoznali svoje darove kroz Božji poziv i poverenje u njega. Kako otkriti svoje talente? Prvo, molitva je ključna. Kada tražimo od Boga da nam otkrije naše darove, On će odgovoriti. Kao što piše u Jakovljevoj poslanici 1 stih 5. A kolikome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga. Drugo, obratite pažnju na ono što volite da radite. Bog često usađuje talente kroz naše strasti. Treće, pitajte ljude oko sebe. Oni često vide naše darove jasnije nego mi sami. I na kraju, probajte različite stvari. Možda ćete svoj talenat otkriti kroz službu u crkvi, pomaganje drugima, bavljenje umetnošću ili čak kroz posao. Ako želite da zajedno gradimo riznicu mudrosti i duhovno napredujemo, pretplatite se na naš kanal i podelite ovaj video sa nekim do koga vam je stalo. Možda baš ta osoba još uvek nije prepoznala svoj Bogom dani talenat. Zajedno možemo rasti u veri i razumevanju. Šta raditi sa otkrivenim talentima? Kada prepoznate svoje talente, koristite ih. U 1. Petrovoj poslanici 4 stih 10 piše: služite jedni drugima svakim darom kao dobri upravitelji raznolike Božje milosti. Vaši talenti nisu samo za vašu korist, već za izgradnju zajednice i širenje Božje kraljevstva. Ako imate dar muzike, koristite ga za slavljenje Boga. Ako ste talentovani za poučavanje, delite svoje znanje. Bog očekuje da umnožimo ono što nam je dao. Zaključak. Svako od nas ima Bogom dani talenat, čak i ako ga trenutno ne prepoznajemo. Nemojte dozvoliti da vaš talenat ostane zakupan. Krenite u molitvu, slušajte šta vam Bog poručuje i iskoristite svoje darove za njegovu slavu. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga i podelite sa prijateljima. Pišite nam u komentarima
Šta smatrate svojim darom i kako ga koristite? Pretplatite se na naš kanal i pratite nas za još ovakvog sadržaja. Do sljedećeg puta, neka vas Bog blagoslovi.